Ofisi ya mavabyi yo tlulela yi tiyisa leswaku ku na ntungu wa vuvabyi bya diphtheria laha tikweni. Swikepe swikulu swo endla gezi swa le Turkey swi le ku teni eAfrika-Dzonga. Kasi ka mitlangu endzhaku wa Sundowns va teke xidlodlo, Maritzburg, Marumo na Chipa sweswi va ta tlangela ku fa no hanya mayela vhiki lama. Lama mahungu eka SABC hi haxa thwi kusuka eJoni riperile. Ndzawulo ya rihanyo yi kombela leswaku va na kurhula exikarhi ka vaakatiko kambe va va na vukheta. Leswi ta endzhaku ku kumeka ka ntungu wa vuvabyi bya diphtheria laha Afrika-Dzonga. Ofisi ya mavabyi yo tlulela yi tise leswaku ku kumeke munhu wo sungula loyi a nga tlulela hi vuvabyi lebyi eKwaZulu-Natal naswona wa vumbirhi i n'wana wa le xifundzeninkulu xa Western Cape. Ndzawulo ya rihanyo yi ri vuvabyi lebyi a byi tolovelekanga laha tikweni kambe bya siveleka hi nsawutiso byi vangiwa hi xitsongwatsongwana lexi nga na chefu yo karhi. Vuvabyi lebyi byi nga endla leswaku munhu a tsandzeka ku hefemula, swiphiqo swa mbilu, hambi ku ri rifu. Byi tlulela hi ku khohlolelana. The bacteria spreads from person to person, usually through respiratory drops from coughing or sneezing. Some of the symptoms of the bacteria include sore throat and swollen glands in the front of the neck. Close contacts of the cases are at risk of infection. Ku ya hi hofisi ya mavabyi yo tlulela ya tiko, xitsongwatsongwana lexi xi nga ha khoma vana lava nga sawutisangiki kumbe lava nga endlangiki nsawutiso hi ku hetiseka. Vanhu lava nga ekhombyeni i vanhu lava tshamaka eka tindhawu leti ku nga tala vanhu kambe vativi va ri vanhu va nga chuhi. I don't think we have to be very concerned about it because there is prevention and there's a vaccine available and everyone should be getting this vaccine when they are very young. So infants and children are getting this as part of the routine immunization program, and I think that's what we would like to highlight. Ndzawulo ya rihanyo yi tlhela yi ku vaongori va fanele va veka tihlo eka vuvabyi lebyi no tlhela va mangala loko va ehleketela leswaku munhu a nga va a ri na byona. Swikoweto swa vuvabyi lebyi i mahiselo ya le henhla ya miri, ku twa xirhami, ku vava ka nkolo no twa u lava ku hlanta. Ndzawulo ya vutleketli yi tivise leswaku swikepe swa gezi swo huma etikweni ra Turkey swi pfumeleriwile ku nghena elwandle ra Afrika-Dzonga. Swikepe swi ta fikela emahlalikweni ya Saldanha Bay en'walungu wa Cape Town na le Ngqura na le Richards Bay exifundzeninkulu xa KwaZulu-Natal. Swikepe i swa Car Power Ship, khampani yikulu yo endla gezi ro endliwa kusuka eswikepeni elwandle. Holobye u va pfumelele ku va swikepe swi tela Afrika-Dzonga hi n'hweti ya Nyenyanyani. Swikepe swi languteriwe ku pfuna Afrika-Dzonga ku pona maxangu yo timiwa ka gezi ra ka Eskom. Hambiswiritano minhlangano loyi la ku hlayisiwa ka mbango va ri swikepe leswi a swi fanelangi ku va swi pfumeleriwile ku ta laha etikweni. Va ri swi fanele ku endliwa vulavisisi ku tisa leswaku a swi ngeteli ku onha lwandle ra Afrika-Dzonga. Holobye ehofisi ya President eka xiyenge xa vunhlori u ri Afrika-Dzonga a ri le ku holoveni na Amerika. Holobye Khumbudzo Ntshavheni a vulavula na palamende endzhaku ka swihehlo swo xaviseriwa ka Russia matlhari hi Afrika-Dzonga. Swihehlo swi endliwe hi muyimeri wa Amerika laha tikweni Ruben Brigetti. Holobye Ntshavheni u tshikela leswaku Afrika-Dzonga kumbe Amerika a ri humesangi vuxokoxoko bya vunhlori byo tisa swihehlo leswi. Khumbudzo Ntshavheni u andlala mpimanyeto wa xiyenge xa mfumo xa vuhlayiseki lexi fanele ku pasiwa hi Parlamente. U hlamusele ku hambana ka Amerika na Afrika-Dzonga eka matirhelo ya mfumo. Ntshavheni vula leswaku ku va Afrika-Dzonga ri nga lavi ku wemela eka tlhelo ro karhi exikarhi ka nyimpi leyi nga kona exikarhi ka Russia na Ukraine a swi vuli leswaku mfumo wa Afrika-Dzonga u lwisana na Amerika. There is a false impression that is created that this government have adopted an anti-USA posture. I must clearly indicate that we have cooperation agreements with the USA on areas of intelligence sharing, training, cybersecurity, counterterrorism, amongst others. Afrika-Dzonga va kume switsundzuxo swimbirhi swa vuhlori kusuka eka Amerika. Va tsundzuxiwe migingiriko ya vuterrorist eSandton na leswaku Afrika-Dzonga ri xavisele Russia matlhari hi n'hweti ya N'wendzamhala lembe leri nga hundza. We have not had an incident where there was something amiss and the intelligence service of the United States worked against our established protocols. And we have said on our part, both on the terror alert, that there was no such intelligence shared, including there was no other intelligence shared as it relates
to the vessel that docked at Simonstown. Holobye u tlhela ku va na nxungeto wa leswaku tiko ri nga ha va emunyameni hi mhaka swiphiqo leswi nga kona eka Eskom. Continued severe load shedding creates an environment for criminal elements to operate in the cover of darkness. The combination and effect of these negative factors have the potential to lead to a socially and politically unstable environment by making communities and civil society at large susceptible to mobilization against government by elements with nefarious agendas. Nchaveni uri va dyondzo tala eka migingiriko yo kombisa ku vilela ya Mahori 2021 leyi tivekaka tanihi July unrest. Boni ya vachuchisi eka ntengo dlawa ka Senzo Meyiwa Zandi Khumalo u ri yena u twe loko mhani wa yena a rila hi xiviti ku ri ku humelele swo biha hi Meyiwa. Zandi na mhani wa yena Mani Khumalo i van'wana a va ri kona endlwini ka vona eFosloras evuxeni bya Joni laha n'watipala wa Bafana Bafana na Orlando Pirates a nga baleseriwa kona a lova hi lembe ra 2014. Muchuchisi hi yena a konanisa. Zandile Khumalo u hlamusele hi vusiku lebyi swigevenga swi nga va nghenela hi rona no tlhela ku dlayiwa Senzo Meyiwa. U ri endzhaku ku tsutsumerisa Meyiwa exibedhlele mhani wakwe na Longethwala va vuyi va fika endzhaku nkarhinyana. Sama ke salinda kuthe masalinde kanjalo bese besamxilonga ngaphakathi kwafika uma ehamba nolonga. Uma wafika wasibuza wathi bambeke kuphi right. Endzhaku Mahungu yo balesela uri u vuye a hlangana naswona a nga tsundzuki nambara ya maphorisa ya 10111. Ngase ngiyayithatha ke phone yami mangithi ngiyadayila nakhona ngoba ngase ngithukile angizange kwazi ukukhumbula namba. Nandzu u hundziseriwe ka siku ra vu-12 n'hweti ya Khotavuxika hi mhaka yo pfumaleka ka gqweta ra vahehliwa. Kasi magqweta va vahehliwa eka nandzu wo baleka ka Thabo Bester ekhotweni va ri vachuchisi a va ha tivi ta vona eka nandzu lowu. Va ri a ku na vumbhoni na byitsongo byo komba leswaku vahehliwa lava ntlhanu va hoxe voko eka ku baleka ka Bester. Mumehliwa wa vutsevu Motanyani Masukela erekhoto ku ya kombela bail. Nyimpi ya emahlweni tanihi leswi vusirheleri byi tamaka byi endla matshalatshala yo khorwisa khoto leswaku vahehliwa va ntlhanu va fanele ku kuma bail. Vahehliwa lava katsaka khale ka vatirhi va khoto ra G4S va langutane ni swihehlo swo hisa vuxisi ku sivela voko ra nawu ni ku pfuneta no seketela mubohiwa. Masilo konana hi ku yimela muhehliwa wa vutsevu Masukela u rhumele matsalwa ekhoto ya leswaku mbhoni ya mfumo a yina vumbhoni lebyi eneleke lebyi yelanisanaka Masukela eka ku pfuna Bester eka ku baleka ka yena ekhotsweni leswaku a ku na vumbhoni lebyi yelanisanaka ni ku pfuneta eka ntsumbu wa katlego-bereng lowu a wu tirhisiwa ku baleka. There are no compelling reasons to deny accused number 6 bail, and that the court would look at not only the interest of the community, but also the interest of Mr. Masukela in terms of his liberty and the nature of the case. Kagisho Mururi hi ku yimela muhehliwa wa vunkombo Tiego Magutsa u nyike nhlamuselo leyi hambaneke ni ya mfumo ya leswaku customer rakwe a ri na passport. U swi veke eka mbhoni ya mfumo leswaku hakunene Magutsa u na passport leyi nga ta hela hi nkarhi lembe leri taka. If it is that he opened any doors on the night of the 2nd to the 3rd of May, it was in the furtherance of his duties at the prison. Muehleketeleri wa vutsevu Natasha Jansen ku hehliwa leswaku u yelanisiwa na ku pfula tinyangwa na magede ya khotso hi siku ra 3 Khotavuxika lembe leri nga hundza. Ku tlhele ku paluxiwa leswaku Bester a ambale uniform ya le khotsweni ra G4S hi siku leri a balekeke ha rona. Gqweta ra Jansen Gary Botha u vula leswaku a ku na nandzu wo khomeka ehenhla ka customer rakwe leswaku Jansen a nga na nxungeto eka vaakatiko loko o tshuxiwa hi bail. Vaehleketeleri wa vatatama va ha ri ekhotsweni ku kondza va tlhelela ekhoto hi Ravumbirhi. Loko emavhengeleni hi languta bindzu ra khale na khale magwinya tshama na yena.
Malong de Mahungu eka SABC vamakwavo vambirhi vele Phoenix eKwaZulu-Natal Dylan na Nat Govender ava voniwanga nandzu wo dlaya Mondli Majola ePhoenix. Majola u dlawe hi nkarhi wa madzolonga ya ku phangiwa no hlaseriwa ka mavhengele na tifeme hi n'hweti ya Mawuwani lembe ra 2021 exifundzeninkulu xa Gauteng na le KwaZulu-Natal. Vamakwavo ka Govender a va ri khoto le henhla eDurban. Muhihluwakulobye wa vunharhu u ve a lova exitokisini hi Nhlangula lembe ra 2021. Hambileswi va nga voniwangiki nandzu wo dlaya, khoto yi va vone nandzu wo ringeta ku dlaya. Mondli Majola loko a kamberiwa u kumeke a love hi mhaka yo baliseriwa, kambe u kumeke a tlhaviwile nakambe. Vahehliwa va ta tlhela ekhoto hi Mawuwani laha ku nga ta sungula ntirho wo va gweva. Va ndyangu ka Majola a va nga ri kona ekhoto namuntlha. Van'wamapurasi ndhawini ta le madorobeni eka masipala wa Nelson Mandela Bay eEastern Cape va lombiwe misava yo tirhela ka yona. Misava yi aname ku tlula 5,000 wa migeni naswona yi ta tirhisiwa hi ku tlula 150 wa van'wamapurasi. Va kale va yi kuma misava, van'wamapurasi vo hlaya va tikeriwe ngopfu ku va kuma misava leyi ringaneleke eka masipala lowu. Van'wana va vona va sungule bindzu ra mapurasi khale hi 1981. Varimi lava va ri bindzu ra vona a ri nga kuli hi mhaka ya mpfumaleko wa misava yo nona ya ku byala swimilana no fuwa swifuwo. Va ri ku va va nyikiwe misava leyi ringaneleke swi vula swo tala eka vona hikuva va hanya hi vurimi no fuwa. Vuya kakhulu nkosi yami ngange iqiniso eqa ingaphindi ijike because ngoba kuthi inyani imbalwa kakhulu and baninzi nabantu banceda yopha esityhalani bafundisa bakwenziwa njani ukufuya. Abanye bakaqondi kodwa ndiyaqiniseka abantu banethuba basinga basigerini sonke. Swipecele leswi va nga nyikiwa swona swa vurimi swi ta tirha malembe ya 5 laha va pfumeleriwaka ku swi pfuxeta loko mapurasi ya vona ku va lava tswalaka mihandzu leyinene. Ndinochulumanco kakhulu, ndivuya kakhulu. Yona nto ngeze ndilibale endiyenzelwe ngurhulumente. Hambi swiritano dyandza leri nga kona exifundzeninkulu xa Eastern Cape ri ya emahlweni no va xiphiqo lexikulu eka van'wamapurasi. Main resource, primary resource we need here on this farm is water, and then we need demarcation from the community we live nearby here. And when it comes to tools and farming equipment, we need all of it from A to Z. Masipala wu ri xikongomelo xa pfhumba leri i ku kuma swakudya xikan'we no tumbuluxa mintirho. We took it upon us as a department as a priority to provide land for them. Indeed, we engaged with other departments, which is your Human Settlement, Department of Water and Roads. All the departments, we created a relationship with them. Masipala wu ri va ta kambela misava na le ka tindhawu tin'wana loko yi ringanerile ku va ku rimiwa no fuwa swifuwo eka yona. Bindzu ra magwinya ri hanyisa vo tala loko xiyimo se xi tikile. Vanhu vo tala a va tirhi laha Afrika-Dzonga naswona xiyimo xa ikhonomi xa tika, kambe magwinya ya laveka. I bindzu ra khale na khale naswona a ri fi. Makwali Cheche wa 38 wa malembe hi un'wana wa vaaki va le Lesotho lava nga tala Afrika-Dzonga. Licheche u fikele eKimberley a baleka xiyimo xa ikhonomi xa le ka rikwavo. Tatana loyi wa vana vambirhi u na malembe yo tlula 10 a ri ka bindzu ro xavisa magwinya. Hambileswi inflation na minxavo swi nga le henhla laha tikweni, bindzu ra Licheche ri le ku fambeni. Ke ne ke ditse ke tsamaya ka di-emere tsenana ke ya hodimo ke ya tlase ke ntse ke batlana le poleke empa o fihleletse ntate modimo a ntlhononofatsa ke ba ke bona hore jwale mona ke na le tio ke na le mamello ya hore nthwena e hle ke a etsa ya ba ke tsela eo ke tsweletseng ka yona o fihleletse gona jwale selemo sena se re leng ho sona. Mani wa vana vanharhu Palisa Mantsi u lahlekeriwe hi ntirho hi nkarhi wa COVID-19. Leswi hlohlotele Palisa ku sungula bindzu ro xavisa magwinya naswona endzhaku ko sungula bindzu ra Palisa Takeaways a nga ha langutanga endzhaku. Re ntse re tswela pele ka kgwebo hanyane neng kgwebo ya rona e tla bele slow, e tla bele on and off, di-customer di tla neng di sa tle, but ke mo re sa fa fihla. Magwinya i swakudya leswi rhandzekaka ekaya ni le patwini naswona ya tiveka hi ku xaveka.
kuri magonyano afa price e re rekang ka yone a matona and le a dirile overnight the following day a sanse a le fresh. Magwinya ya xavisiwa hi R1 kusukela khale, kambe hikokwalaho ka ku tlakuka ka minxavo sweswi se i R2. Kasi languteni ku timakete ti pfale njhani namuntlha eka Johannesburg Securities Exchange. Rand yi vevukile yi pimanisa na timali ta matiko ya misava. Nxavo wa dolara i 19.45 pondo, i 24.20 euro, i 20.99 kasi pula ya Botswana i 1.38. Minkavelo eka JSE a yi ri henhla namuntlha. Nsuku i $1,959 hi ounce, platinum i $1,056 hi ounce, nxavo wa oil yimbisi i $76.35 hi mphongolo. Nguvo ya 2022-2023 ya DSTV Premiership ifika makumu mundzuku. Mahlo hinkwawo ya ta va yi ri ka swipano leswi nga ta langutana na nxungeto wo tsemiwa hi xihloka. Maritzburg United, Marumo Gallants na Chippa United lava nga le ncileni va ta va tlangela ku fa no hanya mundzuku. Vasirheleri va xidlodlo xa DSTV Premiership Mamelodi Sundowns na Maritzburg United va gimete mitlangu ya vona ya nguva. Clubs fighting for the top 8 and I don't have any fear, but because we're not playing and what happened in the first division, of course it's going to be talks, but everybody will be watching. Chippa United va boheka ku hlula loko va lava ku tama va ha ri eka DSTV Premiership. We are playing at home, and if Maritzburg can do it, why can't we do it? I think before the game, Maritzburg was feeling somehow say, hey, we maybe we should play on Saturday and what, but now they are relaxing, they have done the job, and then they are waiting for the result. I wish I could have been in that position. Ku languta swipano leswi nga langutana na nxungeto wo tsemiwa xihloka, muhaxi wa mitlangu eka xitichi xa Munghana Lonene Nyiko Sithole u hlamusela hi vuenti xiyimo xa swipano leswi nga encileni wa loko. So n'wana un'wana endla ku xihoxo laha va hetelela va tikuma a nghena nghozini yikulukumba swinene. Van'wana va tsakela ngopfu vhele ku nghena ka top 8, van'wana va lula vutomi kwala ka Premier League kokwala ka ku xihloka xi va langutile. Loko vulavula xipano xa Maritzburg United lexi nga kombisa ku vilela swinene